Nalazimo se na rtu Kabal, kraj Hvara. Upravo je ovdje negdje se okreće poznati Paros maraton. Tu je završetak Starigradskog kanala, dakle 8. km. Znači, plivači doplivaju do ovdje, tu okrenu i vraćaju se skroz do Starog grada. Ja i Jana smo ovdje dotrčali. Evo, prošli smo kroz ovaj tunel zadnjih par 100 metara.